Revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece je zapravo godišnje slavlje osnovnoškolske filmske produkcije i zapravo je jedini filmski festival koji je posvećen isključivo filmskom stvaralaštvom djece. Znači, riječ je o osnovnoškolskim autorima koji kroz godinu dana stvaraju filmove unutar svojih školskih videodružina i filmskih klubova, te se prijavljuju svake godine sa svojim ostvarenjima u nadi da će zapravo ući u konkurenciju same revije. Moram priznati da jako veseli činjenica što ove godine, unatoč tome što je bila cijela situacija oko pandemije i što je zaista jedna izrazito čudna godina, pristiglo nam je više filmova nego uobičajeno, pa je tako selekcijska komisija u sastavu Marina Andrej Škop, zatim Dalija Dozet i Astrid Knox imala zadatak od 245 filmova koliko ih se prijavilo odabrati one sretnike koji su ušli u samu konkurenciju revije koje ćemo imati prilike pogledati u revijskim blokovima, njih čak 7. Riječ je o 86 filmova koji će se natjecati zapravo za nagrade same revije. Gledanje svakog filma je poprilično subjektivna stvar, pa je nužno da se svi selektori nekako dogovore oko toga za koji film, tj. koje filmove smatraju da iz nekih razloga su bolji od drugih. A zabavno zato što me jednostavno vratilo u djetinjstvo kada sam se ja igrala s filmom i kad sam nekako istraživala i zezala se slično kao današnji filmaši. Ove godine sam opet zapravo oduševljena ostala sa kvalitetom radova dječjih filmova koje su slali. Selekciju uvijek radimo na način da nas 3 selektorice ili selektora pogledamo i jednostavno komentiramo od filma do filma naša nekakva mišljenja. Međutim, manje više se svi slažemo oko toga. Meni je najdraže uvijek gledati nešto u filmu što iskazuje misao autora ili nam govori o nekoj temi koju autor misli da je zanimljiva i mislim da se jako vidi kada je ta tema nametnuta od strane mentora. Stručni ocjenjivački sud u sastavu Čen Černić-Čanak, Maja Flego i Petra Zlonoga će pogledati sve filmove konkurencije i zapravo odlučiti o svojim nagradama, ali uz stručni ocjenjivački sud imamo isto tako i ocjenjivački sud djece koji je sastavljen od učenika osnovne škole Marija Martinolića iz Malog Lošinja, koji jako pozorno prati sve projekcije i gleda filmove, te se zapravo moraju usuglasiti dodijeliti nagrade malog žirija. Specifično same revije je što se ona iz godine u godinu seli u svaki put u novi grad, pa smo tako prošle godine se družili u Sisku, prije toga u Bolu na Braču, a ove godine smo zapravo trebali biti u Malom Lošinju, te nažalost svih 200 osnovnoškolaca i njihovih učitelja neće moći doći s obzirom na posebne epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi. Međutim, uspjeli smo organizirati projekcije za lokalno stanovništvo koje su besplatne, te na neki način zapravo obilježiti samo događanje revije u Malom Lošinju. Cijenimo dječje originalne priče koje dolaze iz njihovih glava i cijenimo njihove originalne filmske rukopise. I to smo jednostavno jasno sa svojom selekcijom i pokazali. Pristiglo je jako velik broj filmova i stvarno je u tom moru svačaka bilo teško zapravo se odlučiti za one koji iskaču nekom kvalitetom, ali čim ih pogledate ste sigurni
jesu iz nekog razloga posebni. Kroz godine se mijenja kvaliteta radova, odnosno radovi su sve bolji i bolji i mislim da je to neko filmsko audiovizualno opismenjavanje nešto što je ključ, što se mora uvesti u metodiku i škole i u školsko obrazovanje, puno veća pažnju obratiti na filmsku pismenost. Jako je bitno da smo sa našim partnerom, Osnovnom školom Marija Martinolića iz Malog Lošinja, već cijeli tjedan u svojevrsnom obilježavanju revije kroz naš edukativni program koji je zaista bogat ove godine. Za učenike Osnovne škole Marija Martinolića iz Malog Lošinja pripremili smo 2 radionice. Riječ je o radionici animacije Pijeska za učenike sa senzomotoričkim poteškoćama koje vode Ivana Štedu i Ksenija Sanković. Te Marinko Marinkić vodi radionicu dokumentarnog filma, također za učenike Osnovne škole Marija Martinolića. I oni zapravo kroz tjedan dana uče kako stvarati dokumentarni film, a njihove radove imat ćemo isto tako prilike pogledati u online okruženju.